Meghalaya accredited social health activist ASHA jongko West Khasi Hills district haka khatlai tarik unai wing arja arpulai kala penlong e gejing ki dak jingat paidbah Nongstoin kumsi benta ban penpau ya gejing pyrshah ya gejing pampatiau jongko Myntri ketenat kokot ke khia ke Dr. Amperin lingdo ya kimat jing dawa jongki ya kete gejing yat paidbah la sedang na MCH hospital kabadon Nongstoin batla pun kot no e ka ada gejing lang ka belingkot ha market complex jong new Nongstoin hakadi keski lawan bani simbentaru daga kong Mirajun Mersing ke Presiden jong Meghalaya ASHA Workers Union kinong ilam naga district nalor ki weipat. Hab ajing kran kinong ilam kila therting e ka Myntri halor ka jingbam sha score ya kimat jingdawa bat ongru baka bainong baki yo haksisngi kalong ka baret hadu kata bat haba ken kelum ka jingyo jong ki haksisngi kalong tang kumba henre punre tingka haksisngi henre ka kam ka baki traipan kalong ka bakhia. Hadirin kami tim program Meghalaya ASHA Workers Union ringkat pada Health Minister dan selain Health Minister ialah kuliah menaya ke jumam hadirin ke jingsong meeting ringkat pada UCM hendak hakan yang ringkat kum ke jumam kembali yoi dan bagi press media kalau kan nak liang jong ke government ka claim response AAUM ya ke jingdawa jogi ASHA baca syuruh kaya ke bagi ASHA kimsong kami ke jingdawa kabarau hakamai Health Minister jingïoh maka bagi ASHA kintrai ke datang arsnem dalam wasau lengo bana Health Minister jingïoh ya kan ke guidelines ke bawah bagi ASHA kini kantrai ASHA tal arsnem lada kadan kum kata ke guidelines nak liang ke Meghalaya ASHA Workers Union ni pakai Health Minister kai so aman pa marber ya ka ASHA guidelines ya ka Meghalaya ASHA Workers Union bayan tiap bagi ASHA jumi kini di bantrai tal arsnem lada kadai tal arsnem balai pak ka LHM mapo ya kali kecil balai ka LHM pak ka ai ya ka golden handshake ya ki ASHA da ka bau kano ka ASHA ka mala bantrai hadu sipong snem hatin jong ka sipong hatin sipong snem ka jingtrai kam ka ka lada ka shong thai ngin ai da ka golden handshake ka ba arpau hazar hato ka guidelines jong Health Minister na ka guidelines jong ka LHM na ka yang jong alam so so Health Minister yo ki ASHA ki na bantrai snem ka LHM pat ka ong ba ki ASHA ki bantrai hadu sipong snem tam kin sayo yang ka golden handshake ka ba arpau hazar tam kador ka ya dei bat ka juk ka ba mata lai ka ka ba ni sponsor ka tip government jong ni kadang kenten ya biasa maka pelan ya ki tangkum ki dosmin nama kata ki nong ki kapna baro ki bagnan ki badana apa kasit ki kenyang ki ASHA kata ya ki jisi obat ki dia selama kau mana kan Meghalaya ASHA Workers Union ni kapa kasit government kampat penhul lale kampat pelorong ya ki jingdawa jong ki ASHA ki ada apa kasit tri jong Meghalaya ASHA Workers Union ni kayu ke independence strike kat hado bangin da pha ku warga ko mulai ada ka don ko kecing kala raya ka tani protep lo chamaro bagi ASHA ki dam don ha strike komisi mereka na kalian jo ka Meghalaya ASHA Workers Union ngapan ya ketika pat na kalian jo ki dokar snow ki ramas snow ki secretary snow ki committee jo ki snow pa per ki secretary ki samra barbaro ki pada no snow ma pinto Citum kabba ka ASHA kampat la bantrai ya kakam ya ASHA support ya ASHA jopi dang dona ka slide onda kala pot kene ka slide ya ASHA jopi in so wan sya kakam ba in train na banta ka snow ka tau